Ngero cia wici wa mahiũ ti ng'eni mwena ũyũ wa Muchungui, makĩria matũũra-inĩ marĩa marĩ mũhaka-inĩ wa kaunti cia Laikipia na Baringo. Ngero ĩno yũkĩte rĩrĩ birigiceni ya ũgitĩri ĩnyitithĩtio thĩng'a rũnyanjara-inĩ rwa Laikipia Nature Conservancy, mbũtũ ya ũgitĩri ĩkĩng'ethanĩra na njangiri iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ wa matũũra maya. Ile operation ambayo imekuwa Laikipia, tafadhali leta hiyo operation sehemu hii. Tunahitaji ndege ambaye inafanya hiyo kazi ya operation. Tunahitaji askari wale waka hapa wasaidiwe kwa sababu sehemu hii hakuna njia. Na tunahitaji barabara lianze ilijengwe ya security roads, likuja ipunguliwe sehemu hii yote. Ikifunguliwe barabara ya sehemu hii, then kazi itafanyika kwa njia mzuri. Hwainĩ wa ira, njangiri ici ciethaĩte na matharaita mahiũ irahithũkĩire itũũra rĩa Lemayiũ na Karne, kilomita nini kuma mũhaka-inĩ wa Olmoran, na kwagagia mũingĩ wa matũũra macio na gũcoka gwĩthara na rũũru rwa mahiũ. Tunaomba serikali wakati huu wasiende kulala mali, tunajua mahali imeenda, inaonekana mpaka saa hii na masho, wafuatilia wahakikishe hiyo mali yote imerejeshwa wenyewe, sababu wenyewe wako na watoto secondary, wenyewe wanakula hiyo mali na saa hii wanalala njaa. Serikali ifanye lolote iwezavyo. Hakuna kitu serikali haina. Ici nĩ ciĩko cikoretwo igĩtabanio mahinda kwa mahinda, no mageria ma maabitha a ũgitĩri ma kũng'ethanĩra na mĩitũ ĩyo magatũngwo nĩ moritũ kondorita kumanagia na mĩkuru, irĩma na ũtumanu wa ithaka mwena ũcio, ũndũ ũrĩa ũritũhagio makĩria nĩ gũkorwo njangiri icio ciethaĩte na matharaita marĩ na hinya kũrĩ maborithi. Hapa hakuna kitu popote wanaweza beba ng'ombe na gari ama ndege ama nini, wanapitisha miguu tu. Kwa hivyo tunaomba hiyo security agencies waje wote saa hii hapa washuhudie hali hivyo, tuwaoneshe nyayo, tufuate sote pamoja, tuko tayari. Tutafuata hivyo tu na fimbo kama vile walivyotukuta tukishuga jana. Nao waje na silaha ili tuweze kuangalia kweli pokoti na serikali ni nani wako na nguvu. There's a tendency to give these bandits amnesty and to allow them to travel, to have a safe passage. I'm told that is part of the Amaya Triangle Agreement, that be given safe passage, be given travel back home. But the home then, if that is the arrangement you have, it should be clear that the home is dirty. Mũingĩ ugĩte ngero ici no ũhotometie ũthii wa na mbere wa matũũra marĩa marĩ mwena ũcio, kuona kũrĩ ona andũ angĩ mathamĩte mĩciĩ yao na gũcũngĩrĩra kũhingwo kwa mathukuru, aikari a gũkũ magĩtigĩra gũtharĩkĩrwo. Saa hizi hawa watu wamehangaika sana kwa sababu watoto hawajaenda shule. Tunaona kwamba mali yote ambayo ilikuwa hapa, ambayo ilikuwa ni tegemeo, sasa imekuwa ni shida kwa sababu mambo ya karo na mambo ya vyakula ni kitu ambacho kitakuwa sasa ngumu kwa hawa wakaaji wa Lemayiũ. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ anyitanĩire na aikari a matũũra maya akiuga ũndũire wa ũici wa mahiũ nĩ ũbatiĩ kũng'ethanĩrwo naguo kaimana. Watu wangu ni wakulima, watu wangu wanapenda amani, lakini ukiona sasa jinsi ilivyo wakati huu, mambo sio mzuri. Na tumekuwa tukilia kila mwaka. Nataka niseme siku gani watu wakaaji wa Baringo Kusini watakaa kama Wakenya wengine? Ngĩribotera Inooro TV kuma itũũra rĩa Lemayiũ Muchungui, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Baringo, njĩtagwo Peter Mwangi.